Ütü gününen Allah'ın tola birini istәтчилер. Бука барыгытын, сақалы саяғас саңабынан, төрөбүт төрүт тылбыт, сурук бичик күнүнен ититик истиңник эғардалибин. Қаннык да кәмге, қанна да сылжан, кен туттуқ тустақпыт саха болар бытынан, сақалы намын саңа бытынан. Қас бирди сахатыллаққа, олуню 13 күне бәле күн. Бу күн ие тыл, сурук бичик күне. Саха бастакы лингвист ученая Семен Андреевич Новгородов төрөбүт күне. Беге бу улуу кихилэх боламмыт, ие тыллахпыт, сурук бичик күннэхпыт. Төрөбүт төрүт тылбытынан көңүллүк санабытын сайетер, ағар, суруяр болар бытыгар, суран литература орола сүнкен. Норотологун изжиңин, быһытын майгытын, саныр санатын, бағарар бағатын, төрөбүт айылға керетин, ейлэхти коюлан көрдөрөр, кихи юлғатын тарыяр, кихияқа арас сананы өскетер. Онон төрөбүт норотун, суран литературатын, умсугуя ағын улаппыт кихи, үтүе майгылах, кен көгістех, амарах духалах, бай тыллах болара сарбаға суақ. Сурукка сырыллы бұд, аяр санайыл бихе, саха серігер өксікілях уететтен ыла өскәбіте. Өлбет сүппет усуран айымнелары сұруй бұд, бігеге улу соруячылар бұд, бүгін сахан уротын ұлығыр үтіе аргыс болалар. Истин истәтчилер бит, санабыт санағыт табыллан, тол куйдабы кыт туолан истин, амарақ санағыт айқаллана турдун, уйгу бұяң чеген чебдик олықтанум. Сарсыңы күңіт саргылақ, өйіңі күңіт өрігөйдөқ, келер күңіт кескілләқ болуқтун. Төрөбүт тылгытын таптаң, сақа болар гытынан кен туттун. Бүгүнгү берибин түмүктүүбүн, күнде төрөбүт тыл коонунан. Төрөбүт тыл, төрөбүт төрүт тыл, сөрүүн сүйөгей курдук, сүрәгы быыры сөрүүрү кетери, убага сотон уутун курдук, улақан куяска утага харар, сыржыгыны көннүбүт сылгы кымыхын курдук, тоқтор куяска тоғулу ханнарар. Итилли битие тылбыт, иинагастири, имеңинен быяңынан ибирен биерер. Саппасадарах отунан күтүр қараңаны көлүмнете сырдатар. Ие тыл, быстар ойдор күңге, быхал абырал болар. Өлөр сөтер күңге, өрөһүлте болар.